boleh pi persa natin guru kan natin hindi ka tu sebelah ka pam kadang Absam costa hoy. Ngathai pilai snow ya ka ka bangi ni kran tu ni mi hap ya ka ni ka jingkran ga jong governor da ka tin hindi. Namar ba nginang ele kapala bani khun ban pnio ya ka tin khasi ko option language. Ndai ka government of India kam patiao ka pha mani ni governor gi bakran da hindi gi bangi me sutu suthaw ngi kran ki. Hey, telah dikiong bagi la circulate dengan English version tu boleh governor pun stop mil di banwan. Lari ben song hiye. Labiang circulate kini labiang boleh fi wis kapor ke ju. Ban song tu di kenta ban snap ya ketin ke bangi ngim soto. Ban ngim di ban kelat bagi pat ba bagi nongelam. Ki bagi ki ban penyo ya ka state le jong. Kadi tang namar ba ka sarkar asam ke persang ban pelong ke asmis ka official language. Tema kata-kata pemla ban insult. Ya gitu ki leaders ki bala ya khon bagi pat ba. Kani dai kadai ka jingni bangim don ka burong. It shows a complete disrespect. Ya kita ki pat ba bagi nang ke dai khun ban prio ek state. temen idon ki bon li persa ka syong tu ki boleh pimit tama pima Kadi ka stand ka voice of the people party because sum ka party ni yang ka norim ka pat ba kuat te. Ngili ek ibu pat ba community ngi bagi dia bele. badan begini sedang senjata yang tidak dapat disimpan Ni ayo ya kani ka address. Ini semata mereka protes ni kalau balik ke pian berkenan dan ketin hindi yang assembly tanggap tak? Very simple reason. last Oh, kani tangan ni protes ke pemerintah, tangan ni address. mereka ka dorbar balas gubernur ukuran dak hindi gitu apa Ke PPP kan sumi kan mentah. Kiniat ko mangi sutu ngi nang ikun ya ketien kasi ru nang yo halan. Teke ya tu pidon dikun na nang plan piban tho sa ka central government habai de bakani. Hi kejing pun ban pendung ya ka ketin kasi hake ichudi kade kejing pun raya. Bat ni ru ka party ngin bodin bakan de goi ni issue ka bagi ngin ship kya. Tumno bangin yo ya kejing tu official language. Teke ka banja pada la ya menta kya ko house ki wan kun da ka hindi. Kadi kata kan ka bangi ni persya. Kadi kata ka daw ka bangi persya ka jaka ba pin ai no pin kan thuk no ya ka tin khasi bagaru ko ka introduce bakan kalalom ka official language. Pipin slur mam ya gijin kran di. Ka ba pin bakan koi ka por ba ka jing community jing bangin yo ya ka tin khasi ka official language ka poi. kan hindi dan ki amalero bukan kasih hayu terbaru cuma tapi semua ngam tip kata ka jing semua jing ki jing so jing ro bangin pau ba ka jing persya bu ni governor untuk bangin ngim pedang ya kadi ka jing kran ju. emang tapi kan kasih ni am nak Am nginum keren kasi ngin keren beka nomor empat day ka official language nginum keren hot wat ngila keren terdai ki don ki procedure ki hapan le ki time consuming procedure ngin keren hi daga tin English ini ipat baka jingnya dah kontrak yang governor keluar dan pidan di benang ai kata ngam don ni ka show ko juga